kat nang mi kisi dang bon stang ki khubor ba sang shirkai ban thom na phang ke jing ik wat du pa unud ban thom yela kam sim ka ko dor don chu ke jing ik don chu ke jing snai unud ban thom ya kam sim ki khun ki balului ki jungo kum bala ji hanung ra ni bu ki jing duai ka ublai bonu lami kam sim kini khunlung badang lui lui hakik sangti ki bakhu ju kam tamru ublai unai ke jing tengen yak mi apadeng ke jing padon non kunjuru unai ke jing tengen yak ki bayi ngasem ladangin pai ki wei ki jela ka wei ke Longkmie ka baderu kono hikai school ka rajni bala kala ino kun swet yela ki jong ki khun haka jingshah thambor kirunar. 36-year-old teacher Rajni Bala was shot just 50 meters outside her school in a targeted killing. Kane kalaji akashnong Kulgan kabahapo jamu bekashmi katkum ketolong kubor laung bakane kano hikai kala siat haka foreman step hashwa ka assembly jong ka school kipulit kilong kibale ikene kamurunar bidai hileno lani ki teroris handrai ka bakam susi kalong wadla kibor pulit kipajba rangkat ke hospital kilele kat bala ban ajing sumari kene ke Longkmie ndrei nakadau bakal ajur palat ke jingsah kala klano parano ikai jung kene ke school ke saya mah kalau ong idon kam ke jingada ke kerpang ini baru ke parano ikai nim kwa pangirim je punya martir kembala je kuna ikai pe ijui karajni bala